We back to him live. Check 1 2 1 2 1 2. Now today no beats over to Mira. Jango Sumite Michael Scorfield uyu Mugabo rero nakubwira yuko avuka muri leta azunze ubumwe za Amerika akaba ari umateur akaba ari umwanditsi byo nakubwira kuri uyu Mugabo cyangwa Michael Scorfield cyangwa Smith Wentworth Miller yavutse mu 1972 tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu akaba afite imyaka 48 yavukiye yitwa Northern United Kingdom ngaho ni mu Bwongereza nakubwira yuko uyu Mugabo afite ubwenegihugu bwo mu Bwongereza uyu Mugabo rero yaje kuba yakomeza gutrendinga yaje kurangiza amashuri ahita Princeton University mu mwaka wa 1995 high school akaba yaraje kuba yarangiza mu 1990 yitwa Valley High School ahandi Tronkomeze Midway High School. Uyu Mugabo rero n'umutabashe kuba awacika amateka yiwe. Mr. Gakawa out here 5 to 5 to tell the truth. That's we here have to introduction really you have to know as a due to my people living in Uganda I can't feel like I went ngomeje kwazuza ndabiziko muri mu bantu badukurikira cyane there in American USA and abasuje aba diaspora abakunda kudukurikirana cyane witwa Pamela Antoinette n'abandi benshi bagiye batandukanye across there America asobo ngabo ngiye mbasuza Lydia abo ngabo bagiye batuye muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari abanyarwanda bacu rero abarirwo ota amasimbi nakubwira ko uyu Mugabo TV show yagiye agaragaraho mu mwaka wa 2002 yaje kuba yakina filme bita Dinotopia mu mwaka wa 2005 kugeza 2017 yaje gukina Prison Break ndetse final kandi niwe yaje kuba yarangira gataniza gusohoka mu mwaka wa 2016 2018 ani filme rero trendinze cyane ku rwego rwo hejuru bikaba benshi baragiye bamwitirira ayiko uyu Mugabo bari we bita Prison Break cyangwa amazina bashakaga bagendaga bayamwita rero nta wundi ni Scorfield cyangwa Wentworth Miller agiye akina amafilme agiye atandukanye akina yo bita Resident Evil Fairy of Life mu mwaka wa 2010 yongeye gukina yindi yitwa The Human Stain mu mwaka wa 2003 agiye trendinga cyane akomeza akina filme akina nindi bita The Loft mu mwaka wa 2014 na undi rero ni Wentworth Miller udakwiye gucika amateka yiwe nakubwira yuko uyu Mugabo mu mwaka wa 2003 yaje kuba ayagaragaza kuri avuga yuko papa we ari Black African American afite ubwenegihugu bwo muri Jamaica ndetse muri Germany n'ubw'Abongereza. Rero uyu Mugabo yaje gukomeza avuga ku by'umuryango yaje kuvuga yuko mama we ari umusweden ndetse akafite ubwenegihugu bwa French no muri Syria nakubwira yuko uyu Mugabo Wentworth Miller atigeze agira ngwiki umugore andabizi benshi bagiye bashaka kumenya byinshi kuri uyu Mugabo bitwa Wentworth Miller cyangwa Michael Scorfield. Uyu Mugabo rero ikindi ugomba kumenya no uyu Mugabo ari umutransgender cyangwa mwitwita aba gays. Uyu Mugabo rero guhera mu mwaka wa 2016 yaje kuba yava mu gays gusa nuko ifilme Prison Break yaje kuba ya trendinga ndetse baza kuba bayitumira muri festival mu Burusiya. Uyu Mugabo rero baje kuba bamwima icyemezo cy'ikuba yakwinjira mu Burusiya by'umwihariko citizenship ubwenegihugu abumwemera kuba yanatura muri Russia kubera ko ari umugay ubwiwe yaje kuba kwivugira ati ikintu kimbabaza mu buzima nuko nafite uburyo nava mu butinganyi cyangwa ubugezi cyangwa transgender. Uyu Mugabo rero yaje kuba yakomeza gutrendinga cyane ku rwego ruri hejuru cyane akomeza kuba yakina amafilme ndetse iyo bita John African akina no mu yo bita Jazz Regent n'izindi The Fresh yagiye akomeza gutrendinga ku rwego rwo hejuru. Nakubwira ko Network mu mwaka wa 2019 yaje kuba yagaragaza yuko Mugabo afite miliyoni 4 z'idolari. Ubwo rero bataratangaza andi mafaranga afite ubwo ngubwo aracyariho. Nakubwiye ko yaje kuba yatangira umushinga wo gucuruza
gucuruza imodoka ku giti cye by private. There is nobody was know that, ariko Netflix yaje kuba ayatangaza yuko yatangije uwo mushinga miliyoni 100 zo kuba zatangira gukora icyo gikorwa. Nawundi rero bamwita Michael Scofield, andabizi benshi bakunda kuvuga ngo iki ndabizi benshi bakunda kuvuga yuko ibyo ngibyo tuba tuvuga it was true, cause many people there was debating about the things like that. Gusa byinshi byagiye bivuga kuri uyu mugabo, nakubwira ko yaje kuba yakundana n'undi Umu Gay cyangwa transgender bita Luke Masferin. Uyu nguyu akaba ari umustar muri cinema zariya muri United States of America. Uyu bamwita Thomas Luke Farson, akaba ari umunyekanada. Rero uyu mugabo nakubwira ko nawe yaje kuba yakina filimi zigiye zitandukanye. Guhagana mu mwaka wa 2014 yaje gukina iyo bita The Nice Street, akina no mu yindi bita The Mr. Promise. Mu mwaka wa 2016 aza gukina Brothers and Sisters, iyo yari amaseri kugeza mu mwaka wa 2011. Aza gukina no mu yindi bita Kid Joys mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2019. Naho rero Luke Masferin, uyu mugabo nakubwira ko afite imyaka 40, yavutse mu 1980 ukwezi kwa mbere tariki 10 tariki 10 n'iki n'icyenda. And many people that trainings about that you on exam do ani byinshi dakwego wacika kuri Mr. Gakawa TV show. Nakubwira ko rero uyu mugabo rero twakwitse Wentworth Miller yaje kuba ayakomeza go trendinga cyane ku rwego arwo hejuru. Miller rero yaje kuba yakundana n'umukobwa wita Dance Oyster rero akaba ari umwe baje gukundana, gusa nago baje kuba babana. Kuko ikindi wamenya kuri uyu mugabo Wentworth Miller, ndabizi many people they are starting, ariko reka mbere kiranga nago nshobora gukomeza kubabwira ndabizi gusa, ariko reka mbabwire ukuri. Uyu mugabo rero yaje kuba yakomeza kuba yatrendinga hirya no hino. Icyo nakubwira kuri uyu mugabo nago yigize abyara cyangwa afite umwana. Rero uyu mugabo rero yaravuze yuko ati njyewe when I was young I just was straight to be a girl man, but my religion is ukwemera kwanjye kwatumye mba gay, cause there is nobody can judge me. Avuga amagambo menshi cyane. Uyu musore twakwita Scofield Umunyamerika ndetse wagiye utraininga ajyane ku rwego arwo hejuru. Benshi bagiye bashaka kumenya byinshi kuri we. Anakubwira ko uyu mugabo rero azagaragara muri Prison Break igice cya 6, aho iyi filime bayifatanyije na Marvel. Azagaragaramo Avengers, aba The Flash, Superman n'abandi bagiye batandukanye. Prison Break rero izasohoka mu mwaka wa 2021 nibigenda neza. Ngo babwiki ndabizi neza, you have to waiting that movies, cause many people barikunze cyane guhera mu mwaka wa 2016 Prison Break kuva yatangira. Many people bakundaga kwireba cyane until right now. Nawundi rero ni Scofield, uyu mugabo rero wagiye traininga cyane ku rwego rwo hejuru. Yakomeje agenda atangaza avuga ati njyewe so nago ari njye wahisemo kuba nawe Umu Gay cyangwa transgender, but the comes towards the come ambona yuko gutyo agomba yuko kuba ari we najya akuba we. Uyu mugabo Wentworth Miller yakomeje avuga byinshi ku buzima bwiwe. Nakubwira ko uyu mugabo rero ari ku rwego ruzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari gutrendinga cyane ku rwego arwo hejuru. Benshi bakunda kwibaza ndabizi neza, ariko just nibingibi ugomba kumenya kuri uyu mugabo Wentworth Miller. Rero akaba afite bashiki biwe babiri aribo batoya bamukurikira. Uyu mugabo rero Wentworth Miller yakomeje kugenda atrendinga ajyane ndabizi. He knows many people they can understand it for what we told us and many things are just like that. But let me tell you something, you have to follow us a good time. What we posting ugomba gukora subscribe kugira ngo ugire amakuru irwotsa amasimbi by'umwihariko mu Rwanda, amakuru yikora turutse kuri Mr. Gakawa TV show. N'ahandi rero wamenya iki amakuru y'ukuri ahandi rero atari kuri Mr. Gakawa TV show. Ndabizi
many people they was trending about that abaja bivugaho bigiye bitandukanye ariko uyu mugabo rero numwe mu bantu bazamuye cinema mu buryo bwa series there in United States of America. Uyu mugabo rero yaje kuba yakomeza gutrendinga ati right now amafilime rero agenda agaragaramo ni menshi cyane. Uyu mugabo rero Wentworth Miller byinshi wamenyeho nuko ari umwe mu bantu bakunda kwishimisha nyuma yuko agomba kuba yakina filime. Yavuze yuko agomba kuba ari kumwe n'inshuti ziwe batembera by'umwihariko nk'umukunzi we bita Look Miss Ferrin Umu Gay mugenzi wiwe. Rero uyu mugabo babana bahuje ibitsina nakubwira ko baje gutangira gukundana mu mwaka w'abahagana 2007. Just there was one break gusa bongeye kuza gusubirana mu mwaka wa 2014. ubwo rero yaje kuba yajya muri Russian baza kumwima citizen bamubwira yuko atagomba kwinjira muri that country because he was a gay, but the boy was fearing kuba yajya muri nominated there in Russia uko mu Burusiya ntago bajya bemera aba transgender. And the easy guy, we back the sons. I tugenda tubereza amakuru y'ukuri agenda trending mu Rwanda by'umwihariko irwotsa misimbi. I know many people baradukunda. Mumize gushimira abantu mwese mutwereka urukundo. Akomeze kole like, comment, share tubwire ikiganiro anditse cyegerano tuzakugizaho n'ahandi wakora amakuru y'ukuri atari kuri Mr Gakawa TV show. Ndabizi neza murankurikirana, ndabizi kandi yuko mukunda ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Salute guys, kandi we hope you soon is good side tugaruka vuba kugira ngo tubahereze kuri the truth you want to know. That's right nigga. Yep. Gitaruzi rero aguri film uyu mugabo yaje kuba yakinamo bita Prison Break. Uyu mugabo yaje kuba yafashwa bita Maria Carey muri ya film Prison Break. It was the best support in there. It's a movie Prison Break. Just uyu mugabo rero avuga yuko rumwe afata ku rugero rukomeye cyane bita Maria Carey. Nakubwira yuko uyu mugore rero Maria Carey ariki ndabizi waiting for what I don't tell you, ariko reka mbyihore ntago nshobora kubibabwira ariko reka mbibabwire. Uyu mugore Maria Carey akaba ari umugore wa Nick Cannon abaze bakundana cyane mu myaka ya kera ndetse bakaza kuba bakundana. Ibyo ngibyo nibyo rero byagiye komeza gutrendinga hirya no hino. Rero umugabo rero yakomeje kugenda avugwa ibintu byinshi cyane ubwenge buhambaye muri film Prison Break akurwego arwo hejuru. Na wundi rero ninde Askafiri cyangwa se Wentworth Miller umwe mu bantu bakomeye cyane muri cinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero kafatwe mu nk'ikitegerezo gikomeye cyane. Uyu mugabo niki ni umwe mu legends bakomeye cyane. Ndabizi knows many people winning to the trip. Ndabizi mwishira mu kayunguruzo kugira ngo mumenye the trip. That's we here, we don't lying you, tubabwiza ukuri tukabavira umuzingo uko ibintu byose bimeze. Askafidi cyangwa Wentworth Miller yakomeje kugenda trendinga cyane. Abenshi bagiye bamwigiraho byinshi cyane. Ahaba hano mu Rwanda abantu bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mugabo ari umwe mu bantu b'abahanga bakomeye cyane muri cinema kubera ubwenge akunda gukinana bugiye butandukanye. Rero na undi Scofield Wentworth Miller ubyange ubyemere. Ndabizi yuko uyu mugabo ari mu bantu bashobora kwesubira muri byinshi behind life. Tutagiye kuri behind life yiwe, reka tujye mu rwego rwa cinema. Film yagiye akina rwose ni zimwe mu bintu zagiye zibasha gufasha abantu kugira ubwenge no kugira master plan cyangwa se icyo twakwita iki plan B.
ndabizi neza cyane akomeza rero ugomeye kuri Mr. Gakawa TV show 5/5 kugira ngo bashe kubona amakuru agenda agira gute traininga mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda abyumwihariko irgotsa amasimbi and knows kuko abantu mukomeje kudukurikirana ari mwebwe ibintu byose turatubikorera anje rero ukomeje kugeza iki cyegeranyo nitwa nde Mr. Gakawa umwana wanyu guturuka hehe ku ngombo niyo mpamvu rero nkomeze kubabwira truth kugira ngo mukomeze gukurikirana amakuru y'ukuri ya ndabizi rero abantu muri comments ndabizi mushobora guhita mumbaza ati Mr. Gakawa siko video abatuye ubu ngubu se oya ntago nabibabwira ariko reka mbibabwire ayo rero umugabo witwa Scofield nakubwira ko yaje kuba yavukira yitwa Vancouver a British muri Colombia uyu mugabo nakubwira ko just right now is still there aracyari muri Vancouver a British Colombia nakubwira yuko uyu mugabo rero nkuko nagiye mbibabwira afite bashikiye babiri witwa Lace no witwa Legira akaba ngaba ari bashiki biyo bareo batoya bituriye muri United Kingdom ariya mu Bwongereza yap umugabo rero yagiye akomeza gukina amafilimi agiye akomeye agiye amugira umustar ku rwego arwo hejuru si Prison Break gusa nkuko nabibabwiye yaje gukina muri Joanna Arcade umwaka wa 2003 kugeza 2005 filimi zagize trending these regions of tomorrow izi filimi agiye akina The Flash Dinotopia nkuko nagiye mbibabwira rero uyu Mugabo Wentworth Miller yagiye akinamo. What's up, why guys, nigga? I do the times, we back in the times to tell the truth. That's why I here to tell the truth. We can't like you for real the truth. Ikinero y'umugabo yaje kuba yabwira inspiration yaje kuba yabwira abantu kugira ngo ibashe kuba inspire. Uyu mugabo yaje kuba yavuga uti mu gitondo nubyuka byuka na gahunda yapa rero ina amagambo ya Scofield Wentworth Miller yaje kuba yavuga arongera avuga ati bivuge cyangwa se mbireke wafi ariko rero nta kibazo reka mbibabwire uyu mugabo rero Wentworth Miller yaje kuba yakongera kuvuga amagambo arakubwira ko yespe abantu yaravuze uti mu buzima bwawe ntuzabane n'umuntu uguca intege cyangwa se umuntu ubashe kuba yagira gute yagusubiza inyuma. Niba ubona umuntu mu buzima bwawe nta kintu akumariye mureke ufata indi nshuti. Arongera aravuga ati mbivuge cyangwa se mbireke ariko nta kibazo reka nkomeze. Arongera avuga ati uyu mugabo mu buzima bwawe ntuzajya gutegeza kujya gusura umuntu uwo muntu wajya gusura ukabona araba ikibazo kuri wewe aho rero ushobora kuba wabireka before you go healing your mind akica projects zawe ufite rero yuko wajyayo wabireka ukaguma uri hehe iwawe cyangwa se mu rugo upanga izindi project. Rero suko akina muri filime gusa afite ubwenge no mu buzima busanzwe nakubwira ko uyu mugabo afite ubwenge nubwo ari transgender ntago bigaragara it's himself gukora icyo ushaka mu buzima bwawe nobody can judge you nobody can bivuge cyangwa nobody can stop what you gonna do no kuri ibyo mubwira no kuri no Neji no kuriha anawundire no bita Scofield Wentworth Miller ari ku rwego ruzima ayo mugabo wagiye trendinga cyane rero yagiye inspire abantu benshi ku rwego rwiza cyane. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo yaje kuba yavuga ati he didn't know that I will out of transgender cyangwa gays ariko avuga yuko Imana nibikora azabyara cyangwa ashaka umugore. Rero uyu mugabo aravuga ati nta muntu ukwiye kunjudginga akandi kuko nta muntu ugomba kujudginga undi. You doing for what you need it for yourself kuko nawe ushobora kuba ukora ibindi behind yawe bigiye bitandukanye n'ukwemera Imana. So there is nobody can judge as others because kuko nawe ntago uri iki intungane ku Mana. Rero nta wundi rero Wentworth Miller yakomeje avuga byinshi ku buzima bwiwe but I know many people they hate us guys or whatever like that gusa do it what you know cyangwa do it what you need ku buzima bwawe gusa fa kuba utabangamira iki
bagenzi bawe. I know here Rwanda and it's not our culture cause they text like bodies gays bakabafata ku rundi ruhande gusa they in the USA cyangwa other countries are French there babafata nkaho ari ibintu bisanzwe ko bakora homophobia it's themselves gusa batabangamira umutekano w'ibihugu byabo cyangwa se abagenzi bandi babo. That's why so countries zabo babihorera. So niba ushaka gukomeza kumenya amakuru yacu gena trending mu Rwanda cyangwa se rwota amasimbi East Africa everywhere turahari kugira ngo tukubwire amakuru y'ukuri. Ushobora kuduhamagara put the code of Rwanda press 25088896312 kuri Mr. Gakawa TV show. What a guy wants at the time I stay on touch doing well kugira ngo ubashe kubona ukuri kwishe inyuma ku buzima bw'abastar bagiye batandukanye. Ngiye kugezaga icyegeranyo nitwa nde Mr. Gakawa, umwana wanyu he guturuka he ku nkombo w'ikirwa. Rero niyo mpamvu rero nakomeje kubabwira ibyo ngibyo kugira ngo mubashe kumenya the truth are behind it for the self cyangwa themselves kugira ngo mumenye ukuri. By'umwihariko mbonera no gushimira abantu bamfashije kuri SoundCloud ku rwego rwo gutegura amajwi kugira ngo abashe kubageraho obita P the Creator ndetse na Maestro Ajekro and a big up guys kuba mwakoze igikorwa gikomeye cyane kugira ngo aya mashusho cyangwa aya majwi abashe kuba yagera ku bantu banyu cyangwa abantu bacu kugira ngo amakuru agenda trending. So big up to all guys, all my people for us out there in Kampala and Kenya's aho ngaho sagiye atandukanye Busia nakubwira ko ahitwa Huruma naho ndabasuje. I have many people living there bakunda gukurikira instructions zacu cyangwa travel zacu kugira ngo tubahereze iki ukuri. Nta kindi rero twakomeza kubabwira nuko mwakomeza kuguma kuri gatanu 24/7 hours by day kugira ngo rero uburi kumwe natwe igihe ijyoze.